imoto yakhe angena kafuna i-expose What- le mali wayikhipha yeah yo phela mina ngathenga kudla ngathenga amabhiya kwabango and bengayifuni imali yakhe manje manje sengene ukuthi angifuni noku-expose mani labanye badonsa wena ungena phela yathi ngathi ukuthi movie angeke umuntu akutshele like nathi ngaba soba and nemuntu oshadile letitshela ukuthi navele umuntu otitshela ukuthi alohe iphinde umuntu wakhe ushadile that person no sengisho ukuthi kunemuntu yabona le way yena ngakhona yeah la ngaphandle sekunjalo ukuthi umuntu oshadile unebantwana ushap nemndeni nemfati kanti naye bamthoba yakumathini nedi ngoba thina ngani sekwathi kom nehlangana nato letigigaba ne mina nangisatisfied as long as mina ungisatisfied ngengathi kahle ukuthi mina manje ngithi mina life the queen ngiyeda ngifuna amount imali so ngifuna kutsama nebantu lebathi baniketa ama-allowance lamajida la straight yeah but aren't you thinking, because I once talked to someone, Makosong, once talked to Makosong and she told me something.